press media jepo tu mapen masuk press meet long jum KCS amai fu Chandra Singh pro akai pen chengro ni jepo reception committee secretary pen chengro member doan sati nali tu mafan nili jutang kaching hon ning kang sam kardong ka zero kardong ini tarik ingkoi ani February itung karbi rison nimso romaze inding tikebra sirkep kepacun pontek ponlong tarik krep hopen tarik krep sirkeban hang sun sepin pen itung a program matela soka bi risunim so romaze ke pachun tek pot afansin itung pini maso mai phapom no maso mai ke pha along kapek alam awi pon tami itung Central Committee KCS pen dak reception committee afan indeng ke Brazil cap ka bi risonim so rong aze ke pachun pon thek pami thek je afan mai khu bi da sing leng MLA di FLAC alang ni fanning wai la pen ni fanning wai si ni tung ai kin pen la pen KCS ai kin pen akachuru KPG bekoi itung Karbianglong Autonomous Council ASEAN Dr. Tuliram Rongkang afana kilo Karbianglong Autonomous Council pen same jutang jubal afan kaching hon pen ansu se pangchu ponji aprang pon technology fu kamatha pen jo itu mafan kuti sin people lake KCS apa stame mane jurnal afan napen dak subcommittee doan atum afan dak program doan stame kepacun ke dia afan so takai itu afan pi sa wan kuram bompen plus lake itum jurnal festival Oktober acik lo dulu kalau susi 20 lakh sa bangke aprang si sensor mo non du bangke 80 lakh pen ang gompen itong 77 lakh atangka itong dak longpon lake itong Dr. Tuliram Rongkang Karbianglong ASEAN apan akiru pito adun tu itong akiru pito nanji one day basic pay a department team 30 department doan sami this time abangke isia record lo muson si ni kematan ni lingkan ke thom lo non GS keman stame aprang ke 80 lakhs 85 lakhs 82 lakhs lason si kewang la same non tu abang akiru pinaji bangke lain je one day basic pe ni tu mafan 1 crore 3,15,233 30 department ame dak dollar lasi ni tu reception committee hoy apen central committee KCS hoy same alang tu mafan akiro pi parpil adun tu kiru tu hi lake pini subcommittee a chairman pen chenglok a convener pen chenglok a joint convener pen chenglok a member pen chenglok itu ma subcommittee doan construction pen chenglok food subcommittee pen chenglok electric subcommittee pen chenglok market subcommittee pen chenglok medical a subcommittee departmental subcommittee traditional subcommittee ethnic village subcommittee
transportation subcommittee kidam ge wang afan lapen volunteer subcommittee, decoration subcommittee, latung water supply subcommittee, chairman asik lapen convener atum afan akiro pipe potante tum pini so program chun pon pideti nasi latum afan sami chairman pen jenglok convener do an afan sami itum akiro pino subcommittee do an atum afan sami pini kichu gijun pen jenglok kitu kita pen jenglok accommodation tum pen kelang pon lapen cleanliness tum pen sapa pon jenglok lapen itum dat tara langsung kami people's house along sami volunteers tum pen sami transport department pen sami gari discipline pen kadok awe munit kedam ke wang thang sung sepin pen kecik hong awe kecing cek awe nin rong bohong pen si kadok awe tame so pacun pon teglong kosin itum la subcommittee doa na fansami itum akiro kipon lapen kiru tu ji pakelano jonal pen ke bang participant tum doan dalam participant dun latung afan ruri te latung nang jong sinang participant dun dia betul dia dake itum dun thai nam ji latung da wang pen da ali racham pen nang pidun de latung nang participant dun dia betul te pini gelang bang same lang nam ji kasi jonel John Steen pen ke bang pini doan long sa may pinangan atong price kilong tung dulo best team kilong atong dulo sa may kilong pon piet sa mining dug ng nilo putot diban zi golden jubilee o bang alang tung kaw mane ansu se ning rong bong pen kachisik pen wangra ako golden jubilee bang ke kachapatelong nung kicipan ni fansi John Tin na tumhan ke bang tu fasami alam tu fasami ni akiro pilo nasi itu pini nang tum fan ke phapon ajak alam financial method lapen kapre transparency banandi pusi ni tum bo iponsi na tum fasami ajak alam ke tum napak lang ponji